Boronggonang Jyoti Jomatia JDC Chairman David Senior Chief Guest Mui Paisok Pajak Boronggonang PWD ni EM Runel Deborma David Sin Logeo Tongo Boronggonang MDC Sodagor Koloi Sini ILC Chairman Yopras Deborma David Sini JDO Executive Engineer Sini Land Development Committee ni Chairman Sini social activist tongnai dok joto tebe official staff IS office ni JD office ni executive engineer office ni joto sini staff tebe phaiman dak phene am chai ni joto lokuro jeng tini PWD division office executive engineer office ni ketal dok lam kholok lai nai Seng isiwo di Sundaka agi 5ta PWD division tongmani. Nini seng sini public rogno sini loku rogno prosason no dokla nog ne dokla beskango jate toboi roma nate sini bubagrani sakthar mung hani bangai ne seng 5ta division by sini pura ADC Solewan ke Blake Cothing Blake Town hani bangwai chung division office 8ta jaga khalainai hunoi khaikya chini o division office himiya kilani sub division office bobo kholok janai chung already di sunajak chini office tabo orniwa construction cholai tongmani dok sub zonal office khangke chung aro phone attach khaioi boroni sub division office besung dokla kholok lai ne sudu PWD office himiya chini zonal office gomtini jeng tabo oro jaga kholok tongmani jeng ti pramotha pawaro pubagrani netrite phaimani 6 mas 16 din afrono jeng oro gomti zonal office kholok laikha omo mane asuk klai chabiya asuk kothin ma biya homani hai jodi ichha tongkhainke खाइजाउ स्पेशली चिनि किला आम चाहिए आगे जोनाल ऑफिस जागासिया PWD ऑफिस जागासिया तागफासे और तंगनाय र गोबांमा PWD डिविजन ऑफिस बिसि मनोवो सौया गोबांमा दं सिया गोबांमा दं चिनि जोनाल ऑफिस और उङनि सिगां गोबांमा किला आम चाहिए लोकरक जोनाल ऑफिस जागासिया महाराज नि नेतृत्व जों फायनो अमो सम्भव बुङो जे स्पेशली सिनि केला आम चाइनि लुकुरो अमो तिनि महाराज तंफ्रा सिमि सुजुग मानाय तिनि आं CM तंगो अरो MDC EM तंगो बर अरो जों तंनाय सिमि तंखे सुबिदा मानाय हाया अमो ऑफिस माने जत डेभलपमेंट जेफा सरकार फायदि जेफा MDC मुइ फायदि जेफा न CM मुइ फायदि किंतु अमो ऑफिस चलिसिनाय लुकुरक नि बाङै बेनिफिट ओंसिनाय अमो पार्मानेंटली तिनि अरो जत तनाय थैफा पाइथों हाइफानो ओ ऑफिस नि बिसि तै लुकुरक बेनिफिट मानाय अमो सि चिनि बुबाग्रानि नाहरमु चिनि जेनेरेशन न जों बाहायके कुसुबो कारमानो अमो चिनि बुबाग्रानि चात्यौमु तिनि एडिसिओ बै opposition party ro especially tabo ruling party tongnai ro phai chaphaiano ang oro tongnai ro no clearly borno je pro ulta pulta kok sakha inke ma sungnai जों sina khangke chau hunai chamani chi edisino borok chawo 860 কোটি টাকা রই রহলাম পয়সা হিংকে চাও তেই 3 দিন পরে হিংকে 1400 কোটি রই রফিলা হাই হিসাব media ro haike na highlight tong ADCO asurang kabang rohja CM Purna Chandra chini EM tonai MDC tonai ro joto rang bagoi chai pelela hahi ama haike paharo phaioi allegation cholemani no je or tonai ro socheton borok ro socheton nagorik ro borno question ma khaine tini chong oro sadharon school maintenance khainani school building construction khainani jemon tabak senjon school or gana no ang sachini
Sanction school ni additional classroom construction khaine ni bagoi sanction khairokha. Boni bagoi sanction memo administrative approval te expenditure sanction ma khai. Oma haike memo order rokha hinke si omoni bagoi particular samung ni bagoi order nokha ke si samung tangmao. Tini ADC o je boro rang rohmani Rajya Sarkar je rang rohmani tu memo order nokhao. Asa koro rang roha, asa koro rang roha, asa koro rang roha ne. O memo order kere hinke rang phaya. Sengtiu kolkai ne nisesi memo order ma nakhao. Nge oro jaga phayoi 860 কোটি টাকা rola hahi chapro 1400 কোটি টাকা rola hahi chapro ke seng lukurok ma sengnai memo order phunok di memo order phunok di 860 কোটি roha ke aprosi kubi ei oma edisio sok phai hanu sok phai ne hanu hai hanei bisasadi dini hai nijono sobawo sanai lukurokno bobai bisas takhai Dini ang CEM edisini sini EM Ronel Deborma PW dini MDC bo phai kami wo phai chanai nirone oro jaga om hai lamang na ha nauni jaga om hai nok tangja na ha school tangja na ha hai hinai sakha hinke bo hai samang bai ni sai thaya hai si boni bang specify memo order ungnani nangnai Ngewa tini ang siya puno tondra hai sama kamu orob lamang nai orob kol kaijanai orob building construction kaijanai nini omo school omo hayang tangsinai hostel omo hayang paisinai hai sama kamu omo hai ke sama ya tak sini auditorium bo almost paijak sini executive engineer oro tongo Sumanto Bose bo kahang ke sai mana Tabok sini auditorium jeng starting khainai ni bagoi foundation laying program khainai Goria Academy wo prai bo mane 11 crore 30 lakh asini kaisa estimated cost bo bai tangjana chini sport school to tangja tong prai 15 crore ngechung especially chini Gomti Kila ni area ni Borok ADC जों फाइवेनि सिगां 35 বছর শাসন খাইজাखा बैबाय जेकुनु पार्टी CPM खा IPF खा नेनि तामसनाय जत सरकार खा स्पेशली चिनि एरिया न आं सानेन मुसु 35 বছর चिनि रो ओमहाय एसेट अरो IS ऑफिस तंखा सब जोनाल ऑफिस तंखा बनि बादे चिनि ADC नि एसेट तमा तंग 35 বছর आगे जों बनबो compare ma khainai haji tini chini bubagra tongo ngoino possible phayo tini oro jaga zonal office kholokmani pore tak division office kholokmani pore sub division office engineer ni kholokjana nga oma haike je samang khainai ni bagoi chung chatiaw goi tongo limited fund ni bisingo tini boroni approve budget ni bisingo chung 90% salary go thango pension no thango gasuk